to praksi bini litung dak birsingki arong along putot APSLC lapen rong arat tumben kacetong labang somai mai kacalipon rong sa mayang poke hai lapen APSLC ben kacetong don Central Committee Organizing Secretary kursing timung ke hai lapen iltum APSLC long Assistant Organizing Secretary John Maslai ke hai lapen dak Amri Constituency long APSLC Committee General Secretary Richard Hanse lapen binidak itu kacetong APSLC long Songjapi lapen rom mekar metur an pantamini lina depan APSLC kacesong lapen arni sam kardong bajeri kardong si ilitung pan timung sanghok pen than ponlo lapen rong asar pen pinis kia thesi tu pini kacetong nang ma labang solam than ponlo pini nilitung por phai ke thong na kapali phansi por ilo sita duaramla constituency lo para reserve lo karbiatum arom rong sirket tu ada halaban sorong non duaramla pen Khojai district lo ke poni phansi non la BJP tu klembo amasi halda kami long live helang alam pen cerap lo bajok nildum cetong lum lo pen ke klem ke damji aphan tame nildum chingwai tikang lo nasi keder klui pakai lah hela se Francis dia dah coba lo aporan deng ben paling ini dia dapat non pakai iltum kadu kami cini lo assembly election lo non pakai lapen assembly election pakai chief minister kangwai non Assam lo BJP itu mate NDA alliance tumsi government cari pomlo labang so a government ini tu mapan karbian long arah pan kanu hok ke tek long so si dum tek long lo sorsar se kuda unela pen jongdun ingtung tek kuda jongdunan kok asong si dum jeplang de ini tu government akan criticize oleh ibu kacipunai budak Allah. Athema government masih isi RSS atau pensi amangke tega government pinama. Ili tu pan mangke dharma hin tame nang berlo tribal tu pan an mate inglong so pan an tame itu pan nang ber. Lasi amut pialam mangke RSS itu akimangat engmen BJP itu mangke klembong. Lasili itu kado beri nama BJP apa mangke kusuai bang ada tu. Athema BJP ke rada tu mate rom so tu mangke mata ke lata isi political party jong lo usi mata chal. APSLC ka political party, Congress ka political party wansi mata chal. Amat BJP pada itu makai jom dunai he, pudun hai he, athema lagi isi political party le masih itu pudun jom. Sen no itu kacini ni bagala no. Political party ke APSLC का political party lo, Congress का political party lo, BJP का political party lo. Sida la sombong kace preg bang itu sama, kace preg bang lain lo, RSS itu abang ke BJP apan cutoy lo, lapen RSS itu APSLC apan cutoy ne, RSS itu Kongres apan cutoy ne, kace preg lain lo makiti, lasi ini tunjong si, la RSS itu agenda itu mana ke taken cepat joki itu kan pe non man ke itu RSS man ka parenji ko atwar ke teklong ilo iceng ke itu la BJP party han parena cholo gani cholo bangke
aprang iltum kedam tang election son kandidat lo. Aprang election bangke iltum inglong so an kacingrum Tiwa, Karbi, Rengma, Khasi, Naga, Demasa, Kuki, itu gue kacingrum dan si itu election cetan. Lapen itu avota duulo, banulo, sida ison. Abangke itu la BJP han parlemen. Phom kali phom thom election itu cetan parti sigat. Lason dak taksi Kongres tum tame nil tum tame alang tum tame parti isi India te tom isi parti ke thip se chekrom chehok lo Kongres tum tame bor ipik lo BJP ha ka parti setelah tak bunde lasi non bangso assembly election bangke ke project ason ke paklan kon bangke tek kon long bangke Assam angkang pita isi regional political party an cingrum pet penle laso BJP akan parem na Assam angkang political party opposition party an cingrum pet pen lagang so chief minister RSS chief minister Himanta Biswa Sarma an chief minister ang pen pasun na election lasi dak karbian lo kami itu kapre parti sodulan sida award ki on lapen ran amulu chakong ki on bangke APSLC pen Congress amat dakar ben lo kami lasi ili non alliance nam sidolo lasi amri long bangke dak itu nomor haru isi rakrehini amri MLA ang hoy bangke APSLC bangsi India Alliance ha Delhi Guwahati dak difuan cekroi sar persi APSLC candidate lo niliphan nang hok kono nang jom kono nasi APSLC persi dake amcape cholo gade Kongres ko anma voto Kongres of voters ko anma do same dak ile to APSLC phan nang rak do si BJP phan ka pa remi itu claim mo chogi bode mana dum chokche ma ha chogi de Lason dak taksi rongkhan kalau dak Kongres candidate si pek pondo lapen APSLC tu Kongres panrap tu po kalau dak kami BJP han kapare memang si tu claim po difu ile tu masar jayega thar madlo MLA candidate alangi han kapahai Japan Kongres tu kami difu rap tu po ile tu masar BJP han kapare jasa claim po so dak thak bogajan kalau dalam ke Kongres masih kandidat pilo rotonin dia ke hai alang lipan APSLC tu murab tu po kalau dak kami rotonin dia ke hai BJP pan kapare masih kan lasi long ho along kami lason si itu Kongres pen cerap lapen labang so tak cerap ini tu myong si non wrong level polling station level ini tu myong si party ini ka cerap claim pam melo Elitung cingwai, cingki pam, melu ante la long ho MLA yang hoi long ta bijini pinat ke hai dengan jike apik cat hai long itu. Jadi memang itu mana tu mata ta de coy bo. Ate mo dah itu gitu tu anda bijini yang kaparan kantu tu lo gede. Kalau bo, sonda taksi itu inhoi ho long tame itu kaparan mihan Kongresmen APSLC kacerap dari situ kempon. Lal, kasi project election no ni doi bangke lahin lo, aprang son kali. Lapen, non, ini tu pan, menana tu matela BJP lo claim bom tu mang konan kutui, nang itu mateng lo si bang nang kuji. Aprang ke APSLC pan ning dok pek ni doi, san non ke ning dok awal lo, athema Kongres mana tu parti ke. Lasinon ke nih BJP sih tuh turun ko. Ningje je lasan. Mana ningje bo. Kongres kan parti deh lo ko nong ke nih APSLC tuh delo BJP tuh turun ko. Lasan ke ningje bang do made di. Lasan ke ningje tuh kananya tuh tak tunai. Lasan rapan ke pamang tuh kananya tuh tak tunai. Kongres kan APSLC
ideology ke chetonte dei nang to ning chibino akiman chetonte ile donge aho APSLC to akiman upilo ke ba APSLC to party amang apa thek upilo APSLC to party amang ke thek kapat thek nang ko ke itum hana ke pi that a six schedule ajak ko councilor lo anaja ko ke thia six schedule abang so ajak ko hat Guwahati Dispur bachuri ko lai silo labang sud ke ponde aja ko APSLC to paro note has state penda council lo kacewan tuji apa number 1 no number 2 6 lo ke lo ateng pen council lo voter list kasemara ja komdo kiche ke bihan voter list kan khana ja komdo lapen longle helang mape len aputhat len policy aputhat imithang aron kasemar ja komdo hala kasemar ja pha lapet adun chuki jursi ke autonomous state 1969 hot pen lidum ke long nangi autonomous state uthot edum ka chapalong tu japhan ke claim ji phan ladang so jakom ka si har jar ji phan si APSLC ki amhan pathek congress atum mal ke all india party hala dakala tumi ka du goi peta do enlo lasi congress ideology APSLC pan bar lo the chingbar bi sidang itu lanjut pamelo isi kacing baru kongres dan APSLC isi wer kacing baru manglah lo kongres tum tame BJP pan parem rete government seng ne APSLC tum ta isi ke manglah lo BJP pan terek rete rak pan cerok longle arone se mari ta kacamare jakom jelokle lapen autonomous state chawani puta itu APSLC men election high titik laso kacing bar itu isi lak teman arjulo lasolam ningjelo putante lasolam mengenang tum chatung bekni joy bode lapen adun chu bangke la hello APSLC pen ke claim ke dam asai bangke jedum chethan etlo na tum chini etlo six schedule along ajako kache 1 tuje phan maganil tum claim po lapen non third grade and fourth grade labang so urenga war sai tum kache pia ja kom do da council lo sita la so BJP tum da government na chari pen mangke 2021 aning kan pen mangke Himonto Biswa Sarma akibinet hal Guwahati lo papas de toje direct recruitment act around a thing ben Urengo warsai mate third grade fourth grade ki PG kangwai lake hal Guwahati ponder aprangi itu da ASDC mate regional party ke do ke third grade fourth grade ke interview tabelo lapen appointment ta itu mithang bongsi adon ka cheromdam lason sila sa claim kalimati third grade and fourth grade sakuri di kita non bangke 2021 ani kan pen bangke BJP RSS tuma governments pangcheng bangke third grade fourth grade ta ha Guwahati pen da council pen invite de lasi you had job and theglong lo 215 na post than bang mate teacher post haroi rakri pang hoi wa appointment bilo hala so pen kar biang long angkang pi aphan kang wai kar biang pan inuben bang parang ini ra kret pombo bang parang ini ra kret li aphan bang ke hang Guwahati penang kang wai sidak itu malang kan lasinon than bang dak amri lo mange arni sini amseng ke dam long amseng as school lo dam ke amseng ke atok pik apa border ke dai amseng as school lo athan bangke Chauhan ha Bihar ben jiwa usong si Bihar ben wang ada nang wai le itu